ye beti omute na we ni mu de yes Democracy Cup yasem na Confederation Cup na before Confederation say a ball league but Confederation yi omufuru suru ba forma ebusia panyin so omu de omutimi ko that stadium omutimi ko that stadium on the 28th yeah but Democracy Cup yes na mbisa wo say enu na mi ka no Democracy Cup yasem na wo enu na mi ka no wo mo be se Kotoko ye be show mo ba ne say oh ha se ba ne say ebusia panyin wa wonime a ye ka ye yo minim mo pa nti na mpesa mo ya asem de udi e chi a na wudi asem e chi ye de so mo ye dede afi bia say ya na mumro last year ko wie if last 2 years almost ye niska ye the better players eno mu kama amansanyina na house co player on kura won niska eno togbe kura ntimi ye wie ya head to head no mu di BTA enya bibia o omu hye won kan ena ebe ball draw a eno mu di wi ye nya the same points ye niska ye the better players no kura ye no mu wie pepepe the same point the following season the same thing ye no mu ye no mu di six wa omu ko wie if ye batted ye assure you say setting clear ye de coach no ba nansa ya o wo banu achi ye I say o see on de wa badadada afede na ya akwakoto omo atosafo ade ade de be afi na ya atosafo ade akwa bie punu mu me assure you Mr. Du say ni manja kapo wa bai ye di nkola totofi wa na eba o say ye di World Cup goalkeeper kwa won kan ho ye di ni bete I'm telling you Democracy Cup na mo be bono ebusia penyine eni bri na edi ba no ye won say na Kotoko de ye eni bri anye Kotofo eni bri na ye eni bri a omu de na ye agrobio abusia penyin I'm telling you say ye mi pese mi assure Mr. Du say tinkla wo ba ye nche ye mpese ye be hyamu na mu di mani bri akono so na bi o makopam no o makoka nkire se wonya de na broni we de kan ye se wo moa ye mpani sa wa hya ase ache o wa hya ase pre-season no Benabu Pamunu e wo paadwo e na odi call so follow astrotef omu wie e kura chapter 9 no mu ko ye training bebi aye ye meeting no mu anya training ground wo kuma say ya chapter 9 Connect Park wo no bebi aye ye da ye dwindwi ye hu no omu ba ye feature be ye training omu di call astrotef so e na Benabu Pamunu misi Benabu na di ka Pamunu mo omu ba so follow e na e boni e ti omu te e na omu dwane konkran omu ko duru nkran a omu nya nkola bi omu share lions ende ebusia pen una wuka o mimi ntie ntina meka je o ma share lions na lions die se wa fi na omu hihye niema esu lions na su asofu ye de ye assure you omu say the maiden edition omu be gi no won kan nti aburuwa be kan kure wa ha yesu ye kutabako omu kutabako the final decision yen sam mo omu nkonkodwane omu ko America no omu amma mienu bi yira ya up to now da so hwehwe omu yenye omu ye mamu san ko Britain e mamu suwa manfo kwa omu sa kwa omu mbabium debi nti e last stop e wo baba ya ara de omu mra mbehwe omu ani so ade ye timi show omu da so ye meeting wo stadium ye show omu na ye duru nkokko kura na wusan ba wachi a se mi behwe baba ya no omu da so titi stance mu ya pon ball anajumu sa ye de ya bo ball na wi ye timi show omu na obi kura kai se won kai se wo di ka ne bae has nunu udi a wudi nsem it's Democracy Cup Friday we inshallah misi ye be hye Kotoko bebi omu nimbi omu nko dia asem na wo kan che mo supporters mi support Accra House of support I'm assuring you say mumra your numbers mum be hye park no so ma mo amu nim ye base pole nachi floor like nasi ye hye na hye jamanu na ku omu ya shasia rose be quiet and don't be silly we are the famous Asifo we never say die Has 11 is a mighty team Has 11 is a mighty team Has 11 is a mighty team. Oh, arose. Be quiet and don't be silly. We are the famous Asifo.
we never see die. Sanity. Nice one. But I say yes. Hearts of folk.